capanɗe nayo e jowo nanganoɓe ɓe e nde bonnere suudu ñawirdu ndun hino sennitiɓe pecce tati aranun ɗum 14 e maɓɓe tawama wona e teware maɓɓe ɓe tawra e ndu muradu wano holliri noon noddowo e ñawore on no jeeya e ɓen mawɓe goto e kulalinkoɓe ɓe 14 toranama accitede si i wi ɗon jowo kadi tawama hino tawano e waɗuɓe yangu ngun kafolo noddowo e ñawore on ƴamani ɓen ɗon sokede kedde gurdam o wi'i ɓeɗo hino tawano e mojobere kulalinkoɓe 50 waɗuɓe yangu ngun ka yilirde keerol hakkunde Côte d'Ivoire e Burkina Faso si i wi ɗon 26 tumaɓe go no jokkira wallitorgol ko ɗanɗe e kumpite e ko nandi e ɗen balle ɗon ɓen ɗon procureur jo on ƴamaniɓe sokegol duuɓi 20 laaɓiyankoɓe kiwal ɓen wi'i naniɗe toraje procureur jo on no jeeya e maɓɓe maître Mohamed Koné. C'est le ministère public qui poursuit. Ko saldu wullitanɗe ndun jokkiɓe ko kayru hani dartinde seede tuume ɗen kono e miijo an e nde ñawore ɗo no woodi ko sikkite e mayre mais waɗe yewtere min daara ko honno yarata kono ko suudu ñawirndu ndun taƴata haala kan ɓaawo heɗagol cenɗe ɗen ɗiɗi. Et puis ensuite il rend sa décision. E bange laaɓiyankoɓe wullitiɓe ɓen maître Abdoulaye Ben Meite ƴami milliarduji 10 CFA ko wallitora lorriɓe ɓen jonde ñawore hikkotonde ɗo nden ko ñande 20 lewru araydu sata. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.